Guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita akan tengok perfume Moschino, okay, daripada brand Moschino iaitu Toy Boy. Okay, so first of all kita akan tengok dia punya presentation dulu. Okay, Moschino Toy Boy datang dengan kotak macam ni, all black. Okay, depan ada tulis Toy Boy dan ada gambar bear. Okay, datang dengan eau de parfum 100ml. Okay, bawah normal, atas ada tulis Moschino dan bawah ada batch code dia dan sebagainya. Okay, and this one is the bottle. Okay, the bottle really nice, a unique bottle. Kepala bear. Okay, dan bawah tak ada apa. Okay, dan atas pun tak ada apa. And bila korang cabut, kau macam cabutkan bear ni, kepala bear ni daripada badan dia. Okay. Okay, let's talk about this fragrance. Okay, Moschino Toy Boy. So first of all, aku beli first time dia punya vial. Okay, aku beli vial dia dan bila aku try, aku macam wow, dia ada wow effect dekat aku. Okay, this one smell different. Okay, aku dah bau a lot of fragrance dan first time aku bau this one, wow, menarik. Alright, menarik because this one is unique. Okay, dan dia menggunakan some notes yang aku rasa perfumer dia bijak menggunakan untuk olah-olah notes ni menjadikan something yang unik. Okay, something yang keluar daripada Sauvage, keluar daripada Bleu de Chanel, keluar daripada Dylan Blue. Okay, dan jarang lah, terutamanya datang daripada brand yang underrated iaitu Moschino, tiba-tiba datang dengan perfume macam ni. So bila perfume ni keluar je dekat pasaran, okay, banyak orang cakap pasal perfume ni dan puji perfume ni dan recommend perfume ni. Okay, dan aku salah seorang yang dalam hype train ni, aku try dulu dan aku convert to full bottle. Okay, that's how good it is, Moschino Toy Boy, guys. So kalau korang tak ada lagi, tolong beli. Okay, let's talk about the notes first. Okay, the notes: bergamot Italy, elemi germs, green of pear tree, rose, okay, cashmeran, amber max, pink berries. Actually a lot of notes, okay, dalam Toy Boy ni. Tapi aku akan bagi tahu korang dekat hidung aku apa yang aku bau. Okay, aku pun dah tak pakai lama. Let's spray it. Okay, immediately bila korang spray je, korang akan detect that mild rose. Okay, in the top notes, rose dia mild, tapi definitely ada. Okay, definitely ada. Dan dia didatangkan dengan spicy. Okay, spicy daripada pepper. Dan pepper kat sini aku rasa sangat dominan lah, dekat top note sangat dominan. Dan juga ada fruity daripada nutmeg. Okay, dan pepper dekat sini bukannya pepper alone. Okay, spices dia datang juga dengan clove. Okay, clove ataupun bunga cengkeh. So immediately first time kau bau, kau akan tahu dia adalah rose fragrance yang spicy. Okay, rose fragrance yang spicy. Dan itu yang aku suka dekat Toy Boy, sebab penggunaan rose dekat Toy Boy ni bagi aku tak feminin. Okay, tak feminin dan completely unisex. Cuma dia tak adalah masculine. Okay, dan aku rasa spicy digabungkan dengan rose ni mendatangkan satu combination yang unik. Okay, yang menjadikan perfume ni wearable untuk golongan lelaki lah, terutamanya yang takut dengan rose. Selain daripada rose dan a lot of spiciness dan fruity daripada nutmeg. Okay, nutmeg juga membantu dalam spiciness punya sparkling ni. Dan korang akan dapat juga after a few minutes bergerak middle notes ke base note, korang akan dapat woody feeling. Okay, woody feeling daripada faint vetiver, dan juga korang akan dapat that fuzzy woody daripada cashmeran. Okay, dan overall all the notes ni aku rasa dia di amp up. Okay, dia ditolong oleh fixative iaitu amber max. Amber max ni adalah aroma chemical lah yang act as fixative. Tak salah aku dia macam enhance performance. Okay, bagi ambery feeling. Okay, sama juga dengan cashmeran lah, dia aroma chemical yang memberi woody feeling, synthetic woody feeling dan enhance performance sesebuah fragrance. And benda yang aku suka pasal Toy Boy ni adalah bottle dia. Bottle dia, I mean, sangat menarik dan sangat cute.
kalau korang simpan dekat almari tu macam stand out tau daripada botol-botol yang lain. Dan itu yang paling aku suka lah tentang Moschino Toy Boy ni. Dan black coloration, okay, black coloration sangat elegan dekat packaging dia. Dan bau untuk Toy Boy ni sangat berkualiti sebab tu orang cakap bau dia macam niche lah, okay, actually bau dia sangat berkualiti, blend well, rasa macam almost natural, tak synthetic, and very rounded punya smell, okay, very rounded punya smell, tak ada sharp edges macam you know sometimes kalau some perfume guna paper dia akan buat hidung korang sakit, okay, but this one really round up, really subtle, really nice composition. Untuk performance Toy Boy really good, okay. Untuk projection aku boleh dapat above average, okay. Untuk 2 jam pertama ke 3 jam project really well. Untuk longevity kau boleh dapat 8, 9, maybe more, okay, dekat Toy Boy if korang spray dekat skin dan digabungkan dengan baju. Okay, kat mana korang boleh pakai Toy Boy ni? Aku rasa Toy Boy ni adalah satu perfume yang sesuai untuk pakai pada malam hari dan sesuai dipakai untuk control environment, okay, control environment. Dan paling sesuai kalau korang pakai ni pergi event, okay, pergi event macam makan-makan malam dengan datuk-datuk ke, okay, ataupun korang pergi dating Valentine ke, okay, candlelight dinner ke. So Toy Boy aku rasa sangat sesuai lah untuk event-event macam ni. Dan Toy Boy ni kalau korang lelaki kalau korang ada jambang, okay, tebal-tebal, korang ada bulu dada, okay, badan korang buff ke, tak sesuai lah. Bagi aku tak sesuai untuk pakai Toy Boy ni, okay. Kalau muka korang licin, muka macam lembut-lembut, licin, tak ada apa, korang dah shave habis misai janggut semua kan, baby face, okay, sangat sesuai untuk Toy Boy ni lah. Tapi kalau korang jenis alpha male, kurang, okay, kurang sesuai. Tahun 2020 aku rasa this one is a really nice fragrance, okay, is a really nice release daripada Toy Boy. Dan perfume ni, Toy Boy ni membuatkan nama Moschino ni naik tau, daripada underdog ni tiba-tiba ada dekat atas, okay, sebaris dengan Guerlain, sebaris dengan Chanel, dan diorang menang nombor 5 guys, nombor 5 top man fragrance untuk tahun 2020 voted by user, okay, voted by Fragrantica user, nombor 5 guys. So how awesome is that? So if kalau korang tak ada lagi Moschino Toy Boy, go check it out, beli, okay. Oh ya, sebelum lupa, aku beli Toy Boy ni dengan harga 230, okay, 230 new inbox. Dan range harga dia macam tu lah 200.5, 230, 240, lebih kurang bergantung pada seller. Okay guys, so thank you pada semua yang dah support channel ni, dan thank you sebab tengok video ni sampai habis. Dan aku harap korang jaga SOP, okay, jaga kesihatan, dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.